ukuzikhuluma ngokufika kwakhe uzuMessi phakathi kokuhamba kwakhe siye sengathi kugcineni kodwa khona indaba engangayizwa Shembe sefile enqamula kwelakaZulu la ethi khona insizwa yamsezana egada khona nomlungu begade endaweni eziqiwe kwakungendlela enqamula lapha kodwa le ndlela agcina ingasanqamuli lutho ngoba kwakukhona indlondlo imambe eshakwa salokudlula khona kwaze kwakugadwa la ukuthi abantu betshele bengahambi ngalendlela ithi lezi zathi gadile ilanga kwezwakala bathi kwavela qhamuka eshaya ukubi hamba nabantu waseqhamuka bamisa bathi hayi lapha akusadlulwa khanjwa ngalendlela awuyini na hayi kunendlondlo la kunemamba eshayayo uthi Shemba iphi abantu abamangeni ngitshengiseni yona kwase kuthi nje zibaba base besuka beyomtshengisa bayibheka ibhudula ngaphansi uthi awunamasundo Shemba yikho into oyibonayo ngiyamvumela mina umuntu othi lento ebeyibiza ngamamoral uthi mhla wakholwa uyayisusa nje uhlale ukukholwa uShembe kuphela ngoba akekho engabheka inyoko kodwa bayibhudula soyedwa seyibona waseyikhomba bathi nansiya basuka intuli bamgabisela ngethende babaleka kwabhu wonke umuntu uyabaleka naye lo ikhombayo uyabuza iphi uyikhomba ubhekele nansi esihlahleni athi asisuke yakusi isihlahla kodwa ayibuka ngaphezulu wafika wabamba isihlahla wasekhuluma lapha esihlahleni ulimi lalo babengaluzwa yasithumbuluka yehla yazadlula esandleni yahlala phansi uthula umlungu hayi asidubuleni ngeke ukuthi ayimluma ngibike idliwe kuyingamlungu uthi lo hayi njengoba kwazi ukukhuluma lapha asimiyeke kodwa wasekhuluma naye into abangazange bayizwe kodwa wathi meyikhuluma naye wasekhomba ngesandla khomba ukuthi konke ayiyalela yona kade yasiqaqekile leli isandla lapho engakhona siyahamba mina indlela yaphinda kuvuleka yahamba abantu ukufika kaShembe lezinto zonke adlula kuzo iyasitshela thina ukuthi kwesinye isikhathi ukuze uyithole ukuthi umbani lo muntu ufike la ufanele ufike khona la uzodlula khona usufike khona angeke kuvele kube lula nokuba amaNazaretha abaningi akuzange kube lula Shembe kukhuleni kwakhe akuzange kube lula ongathithi lo uNkulunkulu uyamvakashela nje nakasiye mawuzokhumbula engakwazi ukuthandaza esezelo mangizoyiqala lapho ufika izwi kuye uduma izulu nembani malifika kuye lithi lelizwi malimbiza bethe efanele asabele ngazosabela uthini lithi thani kuluma Nkosi inceke yakhe ilalele seliyamtshela ithi akathandaza engakwazi wangazothandaza thini kodwa wezwe into engathi isonto sifubeni iphenduka okuyele into yazize sekwazi ukuthi akwazi ukuthandaza yilo futhi lelizela imali imtshotha kahlabelele wayezwa futhi lento eyisondo ukuze aze akwazi ukuhlabelela into naye angayazi ngoba wayengawazi lamaculo lawa esonto kuba kubi thina nje masingase esontweni singahlabeleli kuba kubi thina masingathandazi kodwa lelizwi lathi malifika lamfundisa ukuhlabela nokuthandaza njengoba liphenduka kuye ngoba vele uwuye uNkulunkulu kodwa njengoba besemhlabeni khona lapha afanele adlule khona njalo imbizela entabeni nje ingcwele inhlangakazi lathi mefika khona kwafika wonke ihlobo emoya lapho uNkulunkulu wayeyigcwalisela ezihlanganisa yena naye ungakhona ukholwa ungabhabhatisiwe wawuyihlanganisile lo mNazaretha odalela ukuthi ube yibo wakwenza konke ekukhuleni kwaphoqa ukuthi lithi lelizwi angeke ungilandele ungakagana aniyayibona ke le ndaba ukuthi udlule emzimeni kodwa kwaphoqa ukuthi akushiye konke lokho ebizwa lelizwi limbezela lapha eNatali ezofuna intaba inhlangakazi wayithola ngizokweqa okuningi indaba yaShembe ngeke iphele size ngothando madodana lomuzi kodwa indaba engifuna ukuya kuyo esephe intaba kwafika imoya eminingi ehlukene thoba kwafika umoya wesilo akushiyo ukuthi kwafika ibhubesi kwakuumoya
uma kwenzeka unomoya webhubesi olaka lokulimaza abantu, Shembe wawala lo moya wathi akuwena ongibizile. Makhulunywa ngoJesu ukuthi kwafika umoya wejuba, ukhulunywa ngobunene, akukhulunywa nje ngaleli juba leli besilibona lapha kukhula elithi mahlala lithini usigidi yiqile. Akushiwo lelo juba, sho umoya wejuba wobunene. Yonke le moya uShemba ayichitha phezu kwentaba, fanele nathi siyichithe ngoba soyithatha apho uShembe ayala wayinqaba. Kodwa uShembe isimanga akasenza ngiyangena nje nalapha ekhisini, isimanga akasenza kuthiwa ngelanga ebhabhadisa kude lapha kamaphumulo, wathi mefaka abantu kwaqhamuka indoda shaya isigidi ngathi abanye bafaka lapho ngabami. Angazi-ke njengoba siyilapha ebuhleni ngathi inkosi uhafu ethempeli, angazi njengoba siyilapha nje sihlangene kanje ney'nhliziyo zethu zithi singabonyazi yini. Enye indaba yakenzeka bathi wayesemampondweni, wathi uShembe esemampondweni kubhajadiswa abantu, kwase ngena nomuntu oyekade ephuze iyogathi leyesintu kuthiwa don't drink and walk. Lo muntu wathi mengene ephume njalo sithiwa lona-ke njengoba engene nje usofundisa abantu ngenkolo yasemakubo hayi kaShembe. Gcina abantu basemakithi bebakhulu kunoShembe, kodwa sibe sibacelela kuShembe. Shembe uthando, ubunene. Shembe usifunela ukuthi sigcine sifikile ezulwini. Amen. Mina njengoba ngiyakwazi ukumbongela amawili ezinsuku ngafana nalembongi othi sesenkosini ilanga uyayizwa isile manje angikwazi ukubongela, kodwa ube ngiyakwazi nje ngabe ngiyasho ukuthi awuphumbele isitimela samampondo kudlala kudlela intaba zomuntu khambathi awugebumbela phansi le mzombo kwamile iphethu uzomama ethi esabeka ngoba bacabanga le ndaba enkulu yafika. Angisasase kuphi noma saseJudiyani khuluma intombi yakuleli bandla ithi yake yawa ngapha emampondweni kulungiswa indlu unyazi lizofika, ithi yathi mayiwa yasibanjwa isandla ayangalimala, ithi ke le ntombi yathi sekusegibisila, yathi vula isihlabelelo kuvela ubhombela wasekhuluma wathi uyasibona lesandla, wathi yimi lo wayekubamba ngesikhathi uwa. Uthi ngesikhathi abantu befakaza bethi ubhombela wenza lokho, asho ubhombela athi yimi loyo, uyangizwa ukuthi ngiyenzani. Shembe wafika namanje kusewuye, uye lo Shembe wakhuluma nezintaba, uye wakhuluma nezilwane, wakhuluma nabantu, ayikho into angazange ayenze. Enzela uqoqa thina ukuthi sibe la, seki ukuthi ukuthi mase sila sesenze njani. Wayefisa uShembe ukuthi egcineni sibe semakhaya aphilayo, kodwa aphila ngoShembe. Kunengoma esho njalo, alikho elinye igama yesinga singangalo, alikho elinye igama yesinga